A? Jer ima ko ovaki, čak i malo opasan za mene. Najbrži sam u vojsci bio kad sam rastavljao papavku. Ide zrak. Otišao sam. Skoro sam otišao. Autoindustrija muči veliku muku kako će elektrificirati današnji prijevoz automobilima. Međutim, ovaj mikroprijevoz se zove mikroprijevoz, nema veze. Mikroprijevoz, odnosno prijevoz jednog pješaka, već je elektrificiran. Imamo električni skuter, električni bicikl i električni romobil. Jura se fura na električnom romobilu. Nisam mislio da će taj dan doći, ali evo došao. Malo je oblačan, ali ća. Kad ti je bitno, Ferratum, brzi online krediti. Auto Hrvatska rabljena vozila, jamstvo, financiranje i otkup. Film Povratak u budućnost iz 89. je najavio da ćemo 2015. letiti sa skejtovima i automobilima. Ok, nismo ovladali gravitacijom, ali jesmo s munjom, odnosno sa strujom. Iz ropotarnice povijesti na velika vrata se vratio romobil. Prijevozno sredstvo koje je jeftino, lagano i praktično. Idealno za elektrifikaciju. Osnovni dijelovi romobila su, pa to već svi znamo, zapravo kotači, šasija, odnosno postolje na kojem stojite, i governal. Ali električni romobil je ipak malo kompliciraniji. Dakle, ispod postolja se nalazi baterija, a pogon je stražnji i elektromotor se nalazi u stražnjem kotaču. A ovdje su naravno disk kočnice koje ćete pritiskati na governalu. Model koji testiramo je MS Energy E20. Radi se o odličnom romobilu koji se može pohvaliti solidnom specifikacijom. Kad testiram automobile, cijenu obično kažem na kraju. A sada ću je namjerno reći na početku da vidite što sve stane u 5000 kuna. Najjači model E20 ima centralni displej. Zašto? Zato što se nalazi centralno, kao i kod svakog automobila. Ima trubu i tempomat i naravno ovdje je gas. Ovaj romobil ima ovjes, a nosivost je do 120 kg. Gle ovo. Vidi kako lijepo radi. Dakle, ispod se nalazi opruga i amortizer. Da vam pokažem. Ovo izgleda zgodno. Evo ga, gled. Mali feder i mali amortizer. Nice. Dakle, ovdje se nalazi elektromotor. Maksimalna snaga je 1 kW, a maksimalna brzina je 40 km/h. A da biste se sigurno zaustavili s te brzine, morate stisnuti disk kočnicu. Iz traga, iz prijeda. Najveća vrijednost je svakako regeneracijsko punjenje. Naime, kada blago pritisnete stražnju kočnicu, kinetičku energiju spremate preko elektromotora natrag u bateriju i na taj način povećavate doseg, a on iznosi ozbiljnih 60 do 70 km. Punjenje je 20 preko obične kućne utičnice i traje 7 do 8 sati. U uputствima piše da su gume velike 10 cola, odnosno dimenzija je, to vam ne znači ništa, ali nema veze, 70x65 6,5. To je inače veća guma na romobilima, punjena je zrakom i pruža maksimalnu udobnost. Ventil. Ima još nešto zraka. Svako danas pita, ima aplikacija za to? Ima li aplikacija za to? Naravno da ima aplikacija. E20 ima svoju aplikaciju u kojoj možete vidjeti svoju brzinu, možete paliti i gasiti svjetlo, možete ići između Eco ili Fast moda, odnosno brzog moda, i možete ga recimo zaključati i vidjeti koliko ste do sada napravili kilometara. Ajmo sad skočiti do glavnog kolodvora, vidjeti što Zagrepčani znaju o električnim romobilima. Dobar dan, glavni kolodvor Zagreb. Da vidimo šta Zagrepčani znaju o električnim romobilima, a šta ćete ih naučiti. Električni romobil je došao na glavni kolodvor. Pa košulja je super, takve firange Pa ne. dobro. Goblene i firange je takve imala moja baka. Radi se o mobilnosti. Ja volim pješke. Ne, nego ste došli s vlakom. Ali sad ću pješke. Koliki mu je domet? Neki, pa ne znam, 10 km. 70. Ajde ovak, koliki je domet? Domet 100 km. Nije, ne treba. 30 Imate romobil. na sat. Ide 40 na sat, se razbacujemo se danas. Možda par sam po gradu vidjela, ovo je baš onako nekakav... Ne, ima, sad svi poludili za tim. Svi su poludili za tim, sad to ljudi jure. Super, da. Dakle, muškarci, odrasli muškarci, prodaju velike Harley Davidsone i zapravo kupuju ovo. I šta tražite vi od električnog romobila? Pa... Recite sigurnost. Sigurnost. Bravo, sigurnost. Da, tako je, sigurnost, dobro. Možete doći do Sljemena i možete se spustiti dole zato što ima regeneracijsko punjenje. Da, to nisam rekao. Jesi zakušiti šta je to? Stisneš lagano kočnicu, onda ti on puni bateriju. 5000 kuna. 5000 kuna? Je 5000 kuna. Svaka čast. Dizanje romobila u benču.
Dakle, prvo naravno ide opet sklapanje. Ubrzaj. Dakle, deadlift, izuzetno važna je ravnoteža i dižete ga nogama. Dakle, ne kičmom, nego nogama. Na taj način ćete moći jako puno puta dići i spustiti vaš omiljeni romobil i nećete ozlijediti kičmu. Ja se sad ne šalim, ja se ozbiljno. Što si ti smiješ? Dakle, vi ga napunite i ako ga koristite na dnevnoj bazi tipa 10 km, punite ga svakih 5 dana. Dakle, ne trebate ga svaki dan puniti i dobra je stvar kaj se sklapa. Sad sam tu, joj, znaš šta, malo me boli. Ipak, znaš, dobro, treba, ali butine me bole. Možda nekih 2.500 eura. 5000 kuna. 5.000 kuna? Wow. Ali ovo nije bilo iscenirano, ne? Ovo je bio dramski uzdak. Evo ga, cijena, evo. 3000. A nije, 5 je. Žurimo, mora tetka nešto Budete baviti. potrčali, budem vas ja otkuran na Hvala, romobilu. hvala. Ljudi nemaju jednostavno vremena, žure pješke zato što nemaju električni romobil. Da imaju električni romobil, onda bismo imali o čemu razgovarati, imali bi dovoljno vremena u životu. Dakle, ne kupuje se vrijeme, kupuju se električni romobili. I sad mi daje ovaj tu, kak se sjaji. A? Jel ima ko ovaki MS Energy? E20 model penje se na uspone i do 20%, pa i sad. Iha! Gle me, s 15 na sat bez ikakvih problema. Još mogu skočiti. E20 je idealan za gradove, recimo poput Rijeke, sa puno uzbrdica i nizbrdica. Recimo Gornji grad u Zagrebu. E sad, vjerujte mi, veći problem za E20 je nizbrdica nego uzbrdica. Na nizbrdici morate kočiti sa zadnjom kočnicom, zato što je sigurnije. Prije nego što krenemo na vožnju, izuzetno je važna zaštitna oprema kaciga pod brojem 1. Isto tako bih preporučio, ja ih danas nemam, rukavice, recimo štitnike za laktove i koljena, čak bi kišobran danas dobro došao. Kako se vozi električni romobil? Vrlo jednostavno. Ovdje ga upalite i, nogara, i odete. Šalim se. Ovdje se stišće gas. Dakle, gas je linearan. Koliko ga stisnete, toliko snage imate. Ja sam sad u brzom modu i maksimalna brzina mog E20 je 40 km/h. Prometna pravila za električne romobile kod nas još uvijek nisu napisana. Međutim, u EU su limitirana na 25 km/h. Moja preporuka je kod nas, ako se vozite, maksimalno koristite biciklističke trake. A kada prelazite zebru, to učinite na siguran način, pješke ili sa jako malom brzinom. Kako se sklapa E20 da vidim koliko brzo ga mogu sklopiti? Ja sam spreman, jesi ti spreman? 3-4 sati. Mogu sam i sekundu brže, ali ajde. Evo, mogu sam sekundu brže. Tako sklopljen može se bez problema staviti u prtljažnik automobila. Romobil kao i auto mora biti praktičan. Gdje se nalaze pretinci? Dakle, ovdje se nalazi jedna kuka na governalu gdje možete objesiti vrećicu, ali ako želite imati sigurnije plasiran vaš teret, evo, u dodatnoj opremi možete dobiti jednu ovakvu torbicu. To je takozvana prednja torbica ili torbetina, za koju ima i poseban ključ. Tu je. A u njoj se nalazi kaciga, a kada se u njoj ne nalazi kaciga, onda unutra stane svašta. Kako se vozi romobil? Pa jednostavno, najbolje vam je stati ovak lagano bočno. Skateri i snowboarderi će upravo tako stati, na taj način ćete biti i najstabilniji. Neko voli voziti ovako, ja se ovako baš previše ne osjećam dobro. Dakle ovako. Drugo pravilo je, vozite ga cijelim tijelom, osjetite ga malo, pogledajte. Probajte biti što stabilniji. Dakle, stabilnost ovisi o tome kako se dobro osjećate na romobilu. Treće pravilo je uvijek vozite s obje ruke na upravljaču, da. Zato što je, gledajte, sad sam nesiguran. Dakle, romobil je nestabilan. I četvrto pravilo je kako odrediti gdje ćete skrenuti. Ovo sad ja izmišljam. Pa jednostavno, pošto ne možete dati signalizaciju rukom, dajte nogom. Evo, ja sad skrećem desno. To sam sad izmislio, ali probajte se toga držati. To se zove Jurino pravilo. Ili skrećem lijevo. Ne ovdje. Dobro, ok, tu.
Testirani model E20 je sjajna mjera u moru strunih romobila koje možete pronaći na tržištu. S njim ćete proći ozbiljnu udaljenost za tren oka. Znam da će mnogi odmahnuti rukom, ali s ovim čudom možete uštediti puno vremena u gradskim gužvama. Prednost ovog modela je sjajna cijena, a za odličan doseg i nemalu brzinu od 40 na sat teško je pronaći bilo što jeftinije. Vrlo dobra naprava, vrlo dobra.